Malo nyithindo 30 ma yowuoyi ma jodweche bura nyaka higni 9 nonro oyango ni osetimnegi timo anjao e thuolo mar higa achiel mokadho e kar chung' od bura ma Lamu East kende. Oyangore ni timbe anjaogo medo mana medore kaluwore ni onge ondamo mar chik moro amora ma ikawo ne jogo ma timo timno. Thoth gwenge manie alwora ma Lamu bende oseyangore ni onge gi ute thieth, tesende mag obila kod doho ma inyalo chwalie buche anjaogo, gino makelo medruok e timbe ma kochgo. Lakteche ma kaachiel kod jokedo ne ratich oganda koro otimo romo mar kelo chenro makare mar yudo yore kedo gi timbego. Dhuluma za kijinsia ambazo Lamu zimekuwa nyingi. Ukiangalia data ya 2024, ukiangalia Lamu East peke yake, between 0 to 9 tuna cases 33 kwa mwaka mmoja mahali pamoja. Hizo ni kesi zile ambazo peke yake zimekuwa reported. Ni ngapi ambazo hazijakuwa reported? So hii standard operating procedures inaleta washikadau wote kuangalia jinsi gani tunaweza kuensure our efforts zote ziko coordinated in a structured manner. Katika upande huu wa Lamu kuna kesi kama 5-6 ambazo niko na handle sasa. Ziko katika stages kadha wa kadha, na pia kuna zingine zinatoka pale upande ya Faza. Na kumbuka Faza pia ni area kubwa na area za Kiunga hata wakati mwingine kwa sababu ni mbali. Kwa kweli kuangalia kwamba hizi dhuluma za kijinsia sana sana za watoto kule upande wa Lamu East ya kwamba zimekithiri sana sana upande wa Basuba na Kiunga, ni kwa sababu kuja kuangalia area kama Basuba ni area ambayo the whole world hakuna hata police station moja, so inakuwa ni vigumu kwa wale ambao wanadhulumiwa kuweza kuripoti hizo cases za dhuluma za kijinsia.